Suka foto kayak macam artis. Kalau bagaya seng habis-habis, cosplay anime harus paling persis. Aduh mama beta kepala pusing Aduh mama beta jadi bingung Narsis, narsis, pacar narsis. Di sini foto, di sana foto. Mau makan foto, minum foto. Semua tanpa dia foto. Kalau live streaming sampai lobet, paksa HP biar signal lelet. Padahal dia pun paket habis, langsung cari wifi gratis pertangkis. Aduh mama beta kepala pusing Aduh mama beta jadi bingung Narsis, narsis, pacar narsis. Di sini foto, di sana foto. Mau makan foto, minum foto. Semua tanpa dia foto. Pusing-pusing, 7 keliling. Tak lalu narsis sampai tak bisa healing. Tak lalu OP bikin hard feeling. Lama-lama dia beta banting. Aduh mama beta kepala pusing Aduh mama beta jadi bingung Ajak jalan hanya perma foto. Di sini foto, di sana foto. Sampai makan tidur dia foto. Sampai HP error gara-gara foto. Narsis tak habis-habis. Dia memang paling sadis. Bikin macam diri selebritis, padahal kuota tangkis. Narsis, narsis,